खुरमजरे ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबीर व पुनम मकुताराम नौकसरी हौजिक पावगे मरोइबा पावदा थौबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अथुम मतमना संगाना बहनरी हाइना यूनियन MOS वाटर रिसोर्सेस अर्जुन राम मेघवाल ना फोंगटोक्रे अमदी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा लम खोपसिलिबा सिंग मिचंग संगा अमदी फुरुक की खेनबा थमदना लोइना तकथोकनी हाइना फॉरेस्ट मिनिस्टर J श्याम कुमार ना हाइक्रे हौजिक पाव सिंग संदोंग पिजरी थौबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अथुम मतमदा संगाना बहनरी हाइना यूनियन MOS वाटर रिसोर्सेस अर्जुन राम मेघवाल नंगासी दोलाइथाबी वारिस अमदी थौबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की फियम यंगसिनबगी खोंगचट हाइक्रे खोंगचरदुदा स्टेट की वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर लेटपाव हाफकिफ अमदी चीफ इंजीनियर प्रीतम नालुसिंगबा ऑफिशियल टीम अमसु सरौयाके थौबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यंगसिन बचतपदा दाम योरमदाइदा लमदम अदुगी दामना सोहलबा मियोइसिंगना वकन मिफम चथरमखे मिनिस्टर मियाम गा थेंगना उनदुना मखोइगी वकत ताबगा लोइनना दामना सोहलबा मियामगी अपाम्बा थबक ओइना पांगथोकनी हाइबगी थाजबा पीखे तुंगदा पाउमिसंगा उनबदा मिनिस्टर राम मेघवालना थौबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट असी अयाम्बा सरुक लोइसिले हौजिक कैनेल अमदी पावर यूनिट सेमगतकदबा वाले दाम मसी लेरिबा मफम फजबना टूरिस्ट स्पॉट ओइना सेमगतपा यागनी मसिगिदमक अखनबा थौरांग लखनबा खनरी दाम मसिगी सेंटर न थादोकदबा लुपा करोड़ मरफुदा मापन अथुबदा थादोकलगनी वालिबसिंग सेमगतलगा हेक ngमरि मखै थुना संगानबा होनरी हाइकी साहब का ये साफ साफ कहना है कि जितने भी प्रोजेक्ट जिस मिनिस्ट्री के चल रहे हो नॉर्थ ईस्ट में इंक्लूडिंग मणिपुर उनके मिनिस्टर खुद विजिट करें वहाँ कि प्रोजेक्ट क्यों डिले हो रहे हैं, लोगों का पेमेंट क्यों रुक रहा है, आसपास के जो रीसेटलमेंट को लेकर के जो लोग हैं वो क्यों अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। उनके लिए मिनिस्टर हिमसेल्फ शुड गो एंड विजिट द प्लेस एंड टेक ए रिव्यू मीटिंग with the state administration, with the chief secretary, with the chief minister, concerning officer, and find out the solution. Reserve forest area da lam khopsiliba sing michang sanga amadi furuk ki khena pathamdana loina takthokani haina forest minister T Syam Kumar ngasi moregi forest IB da pangthokpa pangmisung unabada phongdokre पावगी मिफमदु दा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट याउना अतई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मकोक थोंबा ऑफिसर सिंह सरग्या के मिनिस्टर श्याम कुमार ना मखाताना हाइखिबदा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा लम खोपसिनदुना युम साजिनबा याउना मखल अमतगी थबक पाइखतपा यारोय पता पाइरे हाइदुना तौनिंगबा तौबा यारोय मिनिस्टर MLA सिंह ना फावबा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा लम खोपसिनलमलबदी सरकार असिना चपसाना थबक लखटकनी सरकार असिना जथरिबा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा लम खोपचिलंबा सिंह तकथोकपगी थबक असिदा कांगलुप नाइबा अमदी आसान मिराईगी वाफम लेते आइनगी मतुंग इन्ना चपचाबा थबक पाइखतपनी सरकार असिबु मिंचत थिहन्नबा होनबगी महुत्ता मतेंग पांगबिदुना रिजर्व फॉरेस्ट एरिया सिंह कंदुना लमदम असिगी अयिंग असागी खल काइथरलिबा असि ngagnaba होनमिनसि हाइकी कनाम सोके सेवलिंग उखलो तमना सेवलिंग जगह बिजा तम कनाम सोके अदरगे देखो अखोगी फिलिपिन लेबा इजाफरेस लेबा मैम से अखोबे लेबा मैम मधु नापी सेंफियो है गदबा मोइना अखोई एनवायरनमेंट थुका रखदो अदुगी फ्रेड डिपार्टमेंट को लोथु एमियाम से येंगरा लोथु कुनते साबु लोथु कुनते हाय एनवायरनमेंट कारकदबा तुंगी मियोन की दमो स्परकदबा अमदि मालिम बिना अकाय पे करब सेथिंग मैम तो अखोई खलकांदा कोई लोथु कुन फ्रेड डिपार्टमेंट नामता एमिया थंदा अपील तवी मददी नामी मतना डिपार्टमेंट रो तो बिगनो प्रजा के दम खलका तुमियो खलका तुंगी फिसना खलका न तो थक नातनी अदना जिलेमोरिबा कोई इसाइसा खंगना खंगना कोई आइनिया मोंग द इमसदि म्याम से साना खंगना खंगना हाइदा बले तना लथोपियो एंसी अतुब फ्रेश नम इबिसन तरो कांदा नुवाइ तब कोई मियो रे नुवाइ तो फिल तवे अदो फिल तवे नुवाइ तो फिल तवे अदना कोई अदो कोई येन ले दिखरिया एजुकेशन बो फ्री जोन ओहल्लु हाइना लिसिंग अनि नेपाल की जुलाई की टांग मंगादा मियाम की अपन बखोंगचत अमा चतखिबा निमित अदुबु निंगसिंग जुना ngasi देसामना 13 रक सुबा डिस्टर्बेंस फ्री
educational zone demand de palan tokre iboy ama sanglen da pangthokiba miyamgi mifam aduda education minister T.S. Radheshyam MLA P. Sarat Chandra su saryake handak sahigi poster campaign sisinagada poster sing T.S. Radheshyam na release tawki Desam gi secretary general Sital Oinamna keynote address piraduna matamamada private amadi government ki school singda sel gi demand singba kaya torakpadagi mahi masingi thoramda apanba kaya oiraki mahi masingi lamda masina oirakadaba phiyam gi matung ina desamna sinduna miyam gi kholau amaga loinana mahi masingbu apanba pibiganu haina lauki ngasi su desamna education bu apanba pibiganu ban blockade boycott singba amatta tobiganu leingangna wafam asigi chanaba lo ama sembinaba taksili haiki education minister T.S. Radheshyamna matam aduda satkiba khongsat adugi mahaina ngasidi Manipur gi mahai loishangi lamda awon bakaya purakpangamle masi miyam gi matengnani mahiru singda wakhal sarang na balerabadi mahai masing tambada pungning sangdabana tungi lambi orakadoriba mahiru singbulana satkinabagi lambi oheli masi Manipurda ban blockade singba ngapigani ngasi Manipurda ban blockade sing mataba phangkidre adubu school college singda oza watpagi amadi oza transfer tawkibagi wafamda mahiru singna sarang aduna leiri masi tawbiganu haiki toina leiraba disturbance am toi leiraba khana sanabe thokwa school le tinjinba ban hek tawba nomai kamnawa mayam question chenaba adu irang du leiragadi angang singse free oina leitabadina wakhal la thamoi da tangna ba leitabadina hojiki modern societies ra competitive oiba societies ra innovative oiba anu wakhal kamba adumba tungi yumirel kaya se thorokpada yam wagani ne khale aduna lain ga school kambagi matang dadi akoi irang hoi mohta akoi tanara kanda afaba lambi karamana bhagadage khanaraga khanabai mohta khanabana bhagani haina ai thamjage lamdam asigi sanari singna mingchet purakli ba asigi khallaga sarkar asina makoi gi tawba yaba thabak sing chapchana paikhatnaba honari haina pollution control board ki chairman L Radhakishorna Bisnupur district ki tobul playground da pangthokpa football tournament loishinbagi thoram da haikre mahangna makhata na haikibada pikraba khugang asidagi sanaroi kaya ama putoktuna hauzik mapan gi club kaya da selection phangduna training tawduna leiri mafam aduda leiriba sanabung adu sanaroi singi khanduna atuba matamda fencing khajilagani haiki hojimak ehak madu sanction dawjara hairiba ekoi gi ground asigi fencing ase ngasi dagina atu matamda fencing tawbu yana nawa formality application ama bibiro noinana ehak da authority da DC Bisnupur da ijage ngasimak irasu yare noinana ekoi atu bada ekoi gi fencing ase so ekoi tada gi sinau sena ekoi ga aisu pangjagani kari kari da machinery haidare ai ate equipments haidare atopa aina pangba ya physically leibisu pange loinana masna changna da pesa dudi ekoi MLS local area development fund haidu de bijagani Zungi tang amadagi Bisnupur district ki Tobul playground da TYDA club Tobul na sinduna tim tara tarong na saryadana sacharakiba mangarak suba laikidraba Thodam Kumar Memorial 8-man open football tournament singni tarani pangi champion Thoibai FC Yunam Hidrom na oikre Rishin magi thoramda Oinam Kendra MLA Radhakishor amadi tongan ba gram panchayat amadi jila parisad member kaya susaryaki champion oikraba Thoibai FC da lupa lising hompuga loinana trophy khusinaki runner up takraba WFC Moirangkhom da lupa lising nifuga loinana trophy piki ngasi second MR ground da humapan suba van mahotsav lisingani tarani pangi thoram pangthokre thoram aduda Thobal amadi Bisnupur gi DFO RK Amarjit assistant conservator of forest D John Sa amadi second MR gi commandant P Manjitna mariba miyoi sing oina sawyaki RK Amarjina haikibada nongmagi missing hengalaliba Imphal city da uwa thajinba asina mahosagi ayeng asagi khal kahendana thamba ngamgani uwa thabagi thabakta makatana forest department ke maikaidagi pangba yaba matengsu pangani haiki second MR की कोई कमांडेंट साहब ना सुमाइना स्कूल की छात्र सिंह अदुगा ऑफिसर सिंह अदुगा स्टाफ में अम्पुल कांदा कोई की हिस्ट्री ओरबा कोई की सेकेंड बटालियन की कैंपस ता सुमाइना वन महोत्सव की कोई की सेलिब्रेशन तो भी दना ऊचारा मैं थाबी बसे यामना नुआइजे मसी कोई की
इम्फाल सिटी सिदा प्रेशर याम चाउना लाकपा पॉपुलेशन की प्रेशर से सी लाकुन मरम होइदना ग्रीनरीज हंदरक पसे सी मिटिगेट तोबदा हाइदी बैलेंस तोबदा यामना चाउना मतेंग पांगनी हाइना आइना खंजै लालिबा तांग निपान दा पांगथोकदोरिबा मियामगी लमजिंग मैरा रोबिन हुड के अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकिबा अवासिंगदा ngasi नुपी खुनाई कनबलुफ अमदी खेत्रिगाव वार्ड नंबर 3 की अपुनबा मैरा पाइबिलुप की इमा सामरोमना लमटु सेंगदोखरे नुपी खुनाई कनबलुप की प्रेसिडेंट मुतुम प्रेमिलाना मियामगी लमजिंग मैरा ओइख्रबा रोबिन हुड की अरोइबा याता की मफम असिबु लुलाना थमनबा होनबदा लमदमस्ता लेरिबा लुप खुदिंगमकना सरुक याहन्निंगी हाइकी लेबाक मियामदसु हाइजनिंगी अते अते संस्थान अते अते ऑर्गेनाइजेशन मैम लेबिरिबसिंगनसु मसी यंगजिनबिरगा एखोय कंगलेचा खुदिंगमकी इरेचा खुदिंगमकी नेना लौबिरगा येलोमी कनबगी दमकता माना थवाई पोंथा पिखिबगी अथुखिबा मफमनी तो सरकार की माइगैदसु हाइजनिंगी सरकारनसु मियंग ताहनिंगी आइगी माइगैदगिदी मयाम लाकपिदुना हयेंग मागी कुमोनसिदा लैसु कटपिबा हैरांग लैरांग अंगंबा खरा कटपिरनबासु पाउजेंजरी Hompumapan suba ban mahasop lisingani tarani pan gi thorong gamai lenena ngarang fawak saw awang laikai draiba EALYDA gi nongna sembal lampak ki akoibada Unique Wildlife Protection Committee Manipur Central Forest Division amadi EALYDA ga khosanaduna uthakre mafam adugi imungi ahal oiraba sing phawa thoroktuna uthaba aduda saruya ngarang thakibu u adu sahi ahungi manungda kwaidagi fazana huan mangamba imung aduda akhanna bamana piba hainasu laikai anigi u thaba lakliba singda khangankre Hompumapan suba ban mahasab lisingani tarani pan gi thauram District Forest Division Bishnupurna senduna Range Forest Office Moirang na konba mafam singda Divisional Forest Officer gi miyang makhada Moirang kendagi manung sanaleriba ngangkha sabal dagi hoduna tongan ba mafam nipanda uzara kaya thakre thauram aduda Moirang kendagi MLA P Sarasandra Chief Conservator of Forest Wildlife and CWLWDJN Anand Bishnupur gi DC Pon Yadav SP Hobson Sapam yauna atai marilaina ba official amadi pradhana singba kayana saruyaki Forest Department ka lamdam adongi miyanga khusan maduna ban mahasab ke thauram ngarang Yaripu Yambem dalaiba Iroi Lokta upambi kaya thakre lamdam aduda Forest Department ki makok thongba thauram aduda Forest Department ki makok thongba official kya su saruyaki How's Paugi Maraktan Atenba Bregam Tanglo. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best career counseling center in Manipur. As a fresher, need ta select oversee Karawabu in a Kali, Adubu. Aina Kometa Chatler Batunda. Ozasingi, well experience amadi teaching methods tagi confidence funky amasung need ta live in a talk. Future experiencing the hygienic body need rektoge harabadi hard work, dedication and confidence labor maruta. Amasung coaching institute ki matang the recommend tawzo harabadi. I think Comet is the only one. I am proud to say that I am a student of Comet. Jolip 100% natural syrup amasung capsule. You thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba Haksang Soktarakpa, Tumba Chaba Yaraktaba, Kong Hamba Nungarakaba Singbu, Panba Ngamba Matangairaba Upaidi, Jolip Syrup, Amasung Capsule, Diabetes Singidamakta, Jolip Capsule Chabiu. My name is Tuwangong Riamai, and I cracked NEET 2018 ST Topper in Manipur. In order to crack such exam, we need the help of teachers and parents, and Comet is the one who guide me through thick and thin. Well experienced Oiba Oza Singi guidelines Duna. I ngasi NEET 2018 se top tawba ngamjabani oja sing se yam helpful oi they always call me and ask me my weaknesses even through phone adugi damakta oja sing bo yam karakter lastly I would like to say that I'm a proud Cometians baba quick zone gi di Tatis College di mamal suma phang khuding chamane yo suma ngaroi pista salabnina adu suma takta superlink footing gi offer me amum pirisidi tas electric rang no sin bagum na yoti sin bayar dudi sanagi mohut yangna sin bayar At
admission opened 2018 to 19. Facilities at IITA. International certification program approved in 88 countries. 100% international and national job assistance. Attractive salary packages. Trained by experienced faculties. Tied up with the reputed airlines. High-tech classroom with air condition and many more. Only institute in Manipur offering international certification in ground staff, cabin crew and diploma and tourism. Be a part of the most luxurious lifestyle. For details, Changangai, opposite Imphal International Airport. Modi University, a leading women's university of India with 28 years of experience in women's education, organizing a career seminar by renowned academicians and career planners on 7th of July 2018 at 11 AM Hotel Classic, North AOC. For free registration, contact 70850575001 or 971 999 334. Break ki mutung da taram nang moksari makata pa pauda MSF ki Vice President oiramba Ningthongjam Jugeshwar na mamang thagi tang kunithoi gi numidang pung tara rom daba matamda Royal Enfield ama thoroga lakpada Khumal Lampak ISPT mayada car angup amana thomjilambadagi laikhidaba thogdok amadi MSF ki Joint Secretary Elangbam Anand na soktuna laikanariba thogdok tuda chenaba mioi sing faduna ain goiba cherak piu haiduna ngasi Laifam Kuno Youth Development Association amadi Maira Paibi appointment senduna ngasi Laifam Kuno mayai laikaida wakat mifam phamkhre wakat mifam aduda Laifam Kuno gi tongan ba mafam dagi lakpa mioi sing saryaki Laifam Kuno Zakot Luki Secretary Elangbam Sobitana Fongdarakpada Laingak Asina Mara Laiba Mio Sing Fadana Ain Geba Cherak Piu Garina Tomlanaba Gari Mapu Atu Matamda Putokadabani Haina Fongdoki ngasi gi paliba sarkar asina moini gi langlanan jin puthokpa ngamdabasi garina thombiramiba mi asi puthokpiyo haina akhoi ngasi gi Laifam Kuno maira apunba maira paibi lup amadi LKYD ga punna khusamnaduna wakat mifam asi phamjaban District Health Society Thobal da Cultural Development Organization Thobal Khetri Laikai ga khusan maduna nongmagi oiba lemna laying bagi kem ama Thobal Khetri Laikai mamang lampak ta pangthokre Dr. Anina Lusingduna pangthokiba lemna laying bagi kem aduda mioi chahum lom laying bagaloinana Dakar oiba hidak langtak sing piki asigumba kem ama matam jana pangthokpagi damak club ki mioi amana thagatpa phongdoraki M2 amasung MGO gi JAC na sangsilakliba thabak lekpagi khongjang sokoladuna Palace Compound raiba Art and Culture gi office mamangda Art and Culture gi employee singna wakat mifam chathakre Amaramda Kasampata laiba State Central Library amadi Manipur State Archives Office ki mamangda Department asigi employees singna thu matamda Lengangna Teresuba pe pithopiu JAC na sangsilakpa khongjang singda department asina sogatkani haina State Central Library amadi Manipur State Archives Employees Association gi General Secretary Toksom Premjana Fongdoraki Thamjakhiba Charter of Demand kun nithoi adu tanabiba tawamdana China torpasita State Central Library amadi Manipur State Archives ani punnuna 7P ase athubu matamda pithopiu haibse akhoigi site tagi thamjari Kumbi Kendragi Borayangbi Gram Panchayat ki manung chanalariba Koyuman Tavi ki Kalbert Maya gi lambi gi phibam ka hena fatabadagi miyamna chatok sasin tawbada kudong sadaba kaya mayok nariba du Borayangbi Gram Panchayat ki Pradhan Bino Kumari amadi Lengang Tabida laiba VDF Force ki Post Commander Rengpana ma ki staff singaloinana lambi semba chamjinkhre Uzbekistan की जार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जुनगे तांग कुन मापनगी जुलाई के तांग अमा फाव चटकीबा इंटरनेशनल जिट कुने दो चैंपियनशिप लिसिंग तरानी पांदा सब जूनियर गर्ल्स की लाइफ कंटेक्ट गोल्ड मेडल लौरक्रबी एस सरजू देवी की पोंगना फमलमदब उखोंग सांगदा माकी ओजा डॉक्टर एम इबोमजाना चैंपियनशिप अदुदा सीनियर मेल वेपन्स फॉर्म कंपटीशन दा गोल्ड लौरकी मखय अनिबु ईस्टर्न ब्लूमिंग फ्लावर स्कूल उखोंग सांगदा स्कूल अदुगे महरोइसिंग ओजा अमदी लेकाई मियामना हरावतयामना ओखरे ओजा डॉक्टर एम इबोमजाना चैंपियनशिप अदुदा इंडिया के सानरोय तरा मरी के मनुंगदा मणिपुर के सानरोय तरुकना सरुयाकी इंडियाना गोल्ड मंगा लौरकपदा मणिपुर के सानरोइसिंगना सौब थौदांग लौकी मसी लमदम मसीगी साउथोक्सनिंगाइनी हाइकी यामना फंगिबा गोल्ड मसिंग गोल्ड मंगा सिल्वर अहम ब्रोंज अमगी मनुंगदा याम बम गोल्ड सिंग मणिपुर ना याम फंगी अमसुं पेगी सर्जरी सिजु माकी पृथ्वी की सानरोय क्याबु माथि पिरम मंगा मसी मखोगी लमदम मसिदा गोल्ड मेडल फंगदुना इंडिया की भारत की माई पोकना फै मसी माई पोंग यौजरैसिं
Hausi loisalakpada maruba pau amana pizari. Thaupal multi-purpose project athu matamna sangana bahonari haina Union MOS Water Resources Arjun Ram Megwal na fongdokre. Amadi reserve forest area da lam khopsuliba sing misang sangba amadi fruit ki khana bathamdana loina takthokani haina forest minister T Syam Kumar na haikre. Hausi phawge nadi aise minute jari Manipuri pamatang salo jare ni tabir ba pulang mapu amukana jari.